የሳሮን አየልኝን አንዴ እስቲ yes እስቲ ምንድነው ስሚ ጂጂ ዛሬማ የበጉን አስፈልሻለሁ ወንድርክሽ የናሁን በግሬን አስፈልሻለሁ ለምን ይሰምካሽ አስፈልሽ አራት ሰዓት ፍሪዝ ፕለስ አራት ፎቶ አልኩኝ አራት አበባ ኤላዬ ይባል በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ጉዴ ፈላ አልሸልም ተው ዛሬ ኬት ሄዱ እነዛ ሰዎች ዋጋም የለሽ ብር ይመልሳል በኢየሱስ ክርስቶስ አበሳኔ ላይ ክሬዚ ደገምከው is crazy really crazy very very crazy Sammy የናውን በግነኛ አልላትም አይስበር አልላትም አለሽ ሌላ ከ60 ሺህ አስብልሽ ሻወርም ረፍትሻል 60 ሺህ crazy የናዝሬቱ ወይኔ ቢበና ነው ነገሩ crazy እኛም ደንግጠን ነበር ስንሰማ እጃችንን ባፋችን ተናል እኔም ደንግጬ ነበር አጠገቤ የነበሩ ባልደረቦቼም ደንግጠው ነበር እኔን ማለት ነው አይ ጀሩ መድኃኒዓለም እኔን ማለት ነው እንደው ልቤ ስንጥቅ እያለ ነው በኢየሱስ ክሬዚ የሆነ ሰው ክሬዚ ኢትዮጵያ ሀከር ጭራሽ ክሬዚ ኢትዮጵያ ሀከር ብሎ ስም ገና የማይመጣብን ጉድ የለም አሪያችን ዝም I swear to God ስሚ አቤት አንደኛ ክላት በእንብርክክ ይሄድ አረ አንባባ አልላትም እሺ አንደኛ ክላት ይሄ ላስት ጌም ነው እሺ አሁን ምን ጮቶ ይሄ ላስት ጌም ማለት ተጫወታታለህ የኔም ተጫወታታለህ ቀጥል ሁለተኛ ክላት ስሚ በጭንቅላትሽ ቆመሽ እንደዚህ ቂጥሽን እየመታሽ ዳቦሽ አስቀያሚ ይድርዛ ስቲቭን ቀጥቷለሁ ስቲቭ ተቀጥቷል እኔ የመጣው ራሴ እንደዚህ ያርፈኝ ዳቦ ደግሞ ይችላል ምን አንደብድባቸው አላክ ስንቴ ተብየዋለሁ ሶስተኛ ጥቂን መመታው ደግሞ በእጅሽ ነው ራሴ ብያለሁ ታዲያ ለምን አደረግሽ ሰው ላይ ጥሩ ማለት ነው አንተ ወንድ እንደዛ አስተበከለ አው እኔ ሳልክ እንደ ሰልቀጣም አትወጣም ምን በእግዚአብሔር ስም ተቀየረ ሶስተኛ ክላስ ክሬዚ ጻፍ እሱ ነው እንደሚልክ ያበደ አልላት አንድ ደግሞ ማይ ስሚ አረ በእናታችሁ ሼር አድርጉልኝ አንል ጻፈልኝ የፈለከው ጻፍ አለንም ግደለኝ አራት አበባች ልክ ጣበናታችሁ ይልክ ተሳቀጣ አራት አበባ ለአንስ አራት አበባ በኢየሱስ ስም ተሞላ
ሴትዬ ቻርሊ አሁን ሸልም አሁን ሁለት አንበሳ ዛሬ እዚህ ቤት ወረደ። አሁን ደብል ራሱ ነው ስሙትላችሁ ስንጥቅጥቅ ኧረ ደብል ነው ስሚ ሌንሳይ ቴንክ ዩ በሁለት ነው የሚባዘው። ይፈላ ኧረ ሸልም አብቂቱ ኧረ ሸልም ዳቦሽ ለራሱ እያለ እኔ ነኝ ቅጣት ወደ አንድ ጊዜ እንዲበልልን እሺ ቤቢ ካምዳውን ቀጪ ነው የምልሽ። ወደ ቅጣት ኮረዳ የንጉሱ ልጅ ቶሎ በይ ወደ ቅጣት ጂጂ። ምን ነበር ያልከው? አንደኛ በእንብርክክዬሽ የናሁን በግ ነኝ ትያለሽ። እሺ ሌላስ? በጣም ቀላል ነው። የናሁን በግ ላለሽ ሌላስ? ሂጂ ተንበርክኪ። ቆያ ሌላ ሁለተኛ ማርጠኝ ሻወር ውሰጂ። የ60 ነው የምትቀጣሽ። ሶስተኛ በጭንቅላት ቆመሽ ዳቦሽ የሚለው ዘፈን ዘፈን። ኧረ እባክህ ጭራሽ በጭንቅላት ቆሜም ዳቦ ብዬ አንተ ሰው ይቀነኛል ነው። እሺ እንደ እባብ እየተሳብሽ እንደ ጅብ ትጮያለሽ። አረ እንደዚህ አይነት ምሳቤቱ ጋር ነው ምሳበው። እዛው የአሁኑ ፎቶ የተነሳሽበት ቀን እንዴት ነው እንደ እባብ ምሳበው? ስልክሽን መሬት ላይ ታደርጊና በደረትሽ እየተሳብሽ እሱ ጅብ አይደለ እንዲያው የሚለው እኮ ጅብ እንደ ጅብ ታዲያ እባብ ነው እንዴት እኮ እንደ እባብ እየተሳብሽ እንደ ጅብ ትጮያለሽ። በደረትሽ እየተሳብሽ እያልሽ ትሳብሻለሽ። እንዴት ነው የሚባለው እሱ ነገር ነው? እስቀያለሁ የሚባለው ይህ መሬት ላይ ተኝ፣ በደረትሽ ተኝ። ጭራሽ እዚህ መሬት ላይ giftiin ayir gudaan gargaarsanaa godhaa warri namaan akkaan isiniif faarsu yoo feetan isiniifin faarsa akkaan warra akkaan isiniif faarsu yoo feetan isiniifin faarsa galatu yookiin gafinadhaa maali Dobbi takastalech mute argi tabe galeetin jira bara lal tabe galeetin jira amma taba dobbi mute rafas tabe galeetin jira sigale wal daga agna attention wal ifkhanna ademu manu adishini tan ka tarab ya makki dajat samira dobbi nidamamat wala dakki fanwa dobbi dia fula ambasha dagefatu ambasha Iya kana farsi iya kana akka jaartii gaarii jaartii raajii ta'e jaartii jalloo ta'e jaartii warra jannataa ta'e eno ibro dhaabadhu ati maqinaadhaan saahiba ibro raayoo bahee bulalle maqina dhaabii si jebo Jettanii oke ini dapat. Dan yang gashi si farsu makina da. Kunti kaisanu eti de bina ta. Ada ba kana boda ti de bina. King boy tabni jalkaba do ana de jira ye gaddu ko chiptan king boy obsi. Tabni hardi da jarjarin lal gifti mana kana qoyen mana kana nigisti mana kana si do bemma. Garu ati gabra king boy wa golu nundesu. Ola king boy garu mana kanatti queen tanafu afan kingin dubbata jechu kanafu lal gurba barida makinan demu jiru kana akka jaarti warra jannata farsi jaarti dirirtu jaarti jallo sonti jaarti dile jaar samadi ta jannata sen digale daf ibro daabate makina duro makina daabate accident akkana rasen on fadu
لا بيجري جالا أو دايخين يقول نمن دقة وبر إبرو Dhaabeen jiru makiinaa wallahi. جالا دابدو كيستا كديك أتا كدابدو Feentii naqqala hanga sinaan biroo naannoo carraa harkatu. Geema biroo taphadhu yookaan ammaaf booda faarsa booda irratti yoo inni dhaabe. ديم أوف فارس أتي خنافيتي تدي بنا دد في دوبي ديك أتا كقبض ديك أتا كفايدني سيقول برا نجيب Yoo تمراول jaarsi na تمو hiike hoo. سانجت تمتي Yoo jaarsi na خيام بو hiike. فيادي بو أو يا رابطو يا بوليس يا رابطو سكرنا رابطو يا يا رابطو هاي دابي itu ميتا كلا Ibroo kiyya أمنا qaalii. قولي لا لا فنا خاي Yaa Ibroo Tuusaa kiyya qaalii kadhiirra caanu kayoo laalan namatti bareedu kayoo harki ta'e ijaan baqqaan jiraami harkaan ijaan qofaan dhukkubsu. Yaa Ibroo kiyya qaalii yaa nama ajaa'ibaa. Kaaka keetii addunyaa irratti lamuu waan deebi'ee dhalatu natti hin fakkaatu boo. akka dhalaa bosoneetti siin hin jenne akka dhalaa warra jannataatti siin yaadati. Wayyaa rabbi kiyyaa bareeda kiyyaa qaalii kiyyaa yoo ati manatti hin galle nyaata nyaachuu hin danda'u soofaa gubbaa eeguu halkan jiruun tiyyeessumaa si malee hin beeku dhiira biraa wayyaa Ibroo kiyyaa akkamiin sii ta'a silaa firaasha ta'ee siif hin afamaa silaa afaa ta'ee gadi sii ciisa way magan meena dhiisa wayyaa Ibroo kiyyaa way. Bakka Ambooyi miyuuti reef deebisi doobbi miyuuti reef deebisi. Samiraa fi dooba nadhu daddafiiti fi iffafaarsiti dhaadheesi. Tapha takkatti amma nama sadii gabbu'a takkaffaa fi lammaffaa qofaa asirratti hafu. Okay. Ummatoota keenya qaqqabu. Yeroo hayigaa haala sirraa dhufe. قالتهم أول ما سنجون قبو والله أكمل قلبي قالتهم أيوة يا كان ما يستنبي Ibro mute goradu. Okay. Tifu fi dabi sa ke bai da. Samira saate bai da bi. Ummata keenya qalii qabxii. Dafi farsa atile naqaji Samira. Naqaji Ibro sitti ajaja yookaan. Lenta sene kamera bani jadi. Ni bana. Ibro ni bana. Rafa dia mu jiraachuu danda'a. Deemaa ishin tifu. Jiraachisa waan na gurguruu jiraani. Okay, itti fufi ayyana jaati. Maalin jaanaa himuka. Naju ifaarsita. Ifitti faarummoo hin qorqodinaa ati matuma kee faarsisuusi. Hayyee na filadhaa durarratti na filadhaa. Ani dahaba, ani hoolaa miti, re'ees miti. Ani tun dahaba kan agartan kana. Na filadhaa namaan isinii faarsu yoo jiraate. Namaan isiniif namaan isinii jiru yoo jiraate na filadhaan isiniin jaammata keenya. Galatoomi ayee mut godhadhu ayee doobbii faarsayee. Uummata keenya ammas na dhaqqabaa haa firan qabnu nu dhaqqabaa mee wayi. Gana ifaarsi si dhaqqabanii. Doobbii qaceelloo ifaarsi. Qaceelloo ifaarsi doobbii. Harkaana qabdanii ani teessanii bareedduun tala Oromoo sabboontuu tayoo dhiirri laalijaan laaltee akkanatti ifirra gaggabdu akka Ibroo fa'a. Akkasiiti yaani akkasumas ni jira migaa dahaba teessan abba jabeeffataa jabaa fi abba jabeeffataa quballee quqaa nutti hidhanii yaa ilmaan Oromoo yaa jaalatamtoota yaa kabajamtoota yaa qaqqaalii yaa kana dubbii tana na filata. Nigaa ati yoo si jaanii si dhaggeeffata waan biraa nutti haasuuta. Ibroo dafii faarsi atillee nama taraan teeti atumaan ifaarsi. Ana leenci keessan qaxaleen keessan kan akka boqqolloo gannaati bicha boqqolloo gannaa nyaatteetti gabbatee laal dalluu baasee dalluu isaa gubbaa kana jettu kana bitachuu dandeessan laal. Quufee dinnichaa quufee mixaaxis quufee. Akkatti si beeka yeroo Fuulli isaa kun ilaal. Fuulli isaa kun sijaajaa gubbaa salaatan fakkaata laal. Koottaa isaa kana filadhaa.
Ugaan isniima. Mute Nafiladhaa bata. balaiso. Aye abdi mute god abdi. Aboo karra isinitti mee isinitti beeka gaa uummata keenya uummanni akkanatti dura nafiladhaa gaggeessaa jira fudhaadheessaa jiranii karra isinitti mee akka bitatu isinitti beeka. Hayyee abdi itti fufee atillee ilaali. Harka kanniin abdi hin qaqqaanfatin ammas asitti fataa jiru. Taphachuufi. Okay guys, sabboonaan keessan tokkichi Oromoo bareedaan keessan xiqqaan keessan kunoonni jira na filadhaa na bitadhaa keessan miskiinni Oromoo xiqqaan Oromoo beekaan Oromoo jira. Geenya caala. Nigaa miyuutu reef deebisee yoo siigee abibii kiyyaatti siigee nyaa miyuutu reef. Okay kabajamtoota daawwattoota jira dubbiin dursaa jirti Najaat akka daabatti if dhaadheessitee if mi'eessitee if bareechitee zeeroorra jirti maa godhuu hin dandeenyu. Abdilleen an warqiidha an xiqqaadha manaan jee an kuffaadha beebii fingarii fiin jee zeeroorra jira jechuudha. Ibroon yookaan gullalleen oh my god Najaat firraa bani. Eenyu Najaat kana caalaa galamsii ajaja jala kan caalaa. Sibitanii jiran ajaja jala. Haye ajaja jala fayyadu. Ajaja jala kaayee yoo ajaja jala kaa'u baatte anaatitu siifaa dabaa. Keessatti gaanii kunillee giftii akkam fedhu ni beekanii. Giftii akkana ni godhe gaafa moolaan. Giftii akkam fedhu beekaa. Afrikaa akkan jiru hin dagatina. Taaptaap godhaa namni ol seentaa irraa nama 200 jira. Hundi keessanuu taaptaap godhaa. Taaptaap kuma 10 olaa daboo. Dhaggeeffadhu waan siin jecha jira. Ziqay. Hayyee ajaja jala kaa'e caalaa ofuma haa faarsitu. Okay. Laal ziqay ajaja biraati caalaan ajaja biraati. Sini galee miti. Ziqay ajaja kee jala kaayyadhu. Caalaa iffaarsi sinjee qaceellootti iffaarsi haadhatii yaati. Dafaa isin miskiina namarra sheer godhaa miskiina hojii isaa dheeraan turu firraan galabbataa deemeetiin nama akka ga'u barbaada. Giftiidhaan na gargaaraa gaa'ee uummata keenya giftiidhaan. Isa anaaf naa erga. Adaba fudhadhu naju adaba fudhadhu. Naja addafi yoo giftii biraa gubbaa dhufee ni usta. Iffaarsi sin jaani. Deeqaa takka. Ani dahabaa. Aniin tun anan agartan tun ani dahabaa. Dahaballee bira darbee daayimandiidha. Sanifuu an daayimandiidha na filadhaan isiniin jaaha. Amma na filadhaan mi bari faarsiidha bara amma giftii adabaa bara atii mi harka dubbatu nama giftii kan faarse. Okay ayyee marraa itti aanu filatamuudhaaf garuu qopheessi miyuutu irratti deebisi. Obboleen kiyya ammallee na dhaggeeffadha ajaja feetan ajajuu dandeessa. Ajaja isin ajajjeen isin hima. Wal coruu hoggaan isiniin jiru arraba jaalalaa arraba lallaafaa uumanii waan takka wal ijaanii fataa wal godhuu talammaffaa wal faarsuu tasdaffaa firoomsa. Okay. Firoomsa. Thank you. Annaa tasdaffaadhaa nama komantii jala jiru. Abbaan giftii isinii kan abbaa fedha jajja abbaa fedhan faarsuu dandeessanii ammas daleeduu namaa ta'uu dandeessan seera kanarratti waan haaroo daballee jira. Hoo Najaat abbaan ajajaa sun koyena dhibbaan bitee doobbii daleeduu Najaat godhuu danda'a. Kiyyaa kanas wardiyaa mana Najaat godhuu danda'a. Kiyyaa kanas ergamtuu mana Najaat godhuu dandeessan. Abbaa fedhan bitanii asirratti jechuudha. Walittis gadhiisuu dandeessa koyena dhibba shaniin. Isinii galeemi seerri bal'atee jira. Seerri ka duraanii qofaa miti. Bal'atee jira lafti jaalalaa wanni waan kana taphannuufis jaalalaa.